wolina mo don ko woli wo darro ngin non chapa be hidao hombo hidata sifa mo hay bale jono hida sifa ma na debbo hebu ma da wawi de debbo kadi mo walo duda e mu mo bortu da tuba mamba wali da e mu walli do ma tori da hebu da pass yawda lagine hayya jodi maghrib ala hay pass tori da pass yawda lagine artuda maroko daro da ina en compétence jami jitike e gorko e paer sata worbe acinno gayna acce odo wala ko fal jitike aminal mi holaki hay tay mo ni mo e dewgal no odo taw na do yimbe benni odo ko yimbe jahiliyan yimbe do yalta abdu adama yagal abbo mi holaki ay odo taw himo e dewgal taw o debbo ko yimbe murtube Europe do ni gonde mabbe yenna tam afami si feƴƴi ɗon kadi menen ko men ɓiɓɓe na men paccaloy sa meɗen arde men joɗo ɗo men yewta yimɓe ɓen ara siiva men ko parce que komin haalta ko no wondi important ko Allah waɗina goɗɗo vas-y King Saliou ema ono daroto ina arabu no anyi on kala kawtuɗo ma Mamoudou vous êtes tous des hypocrites ko yeeto to abe deuxième jo haralan ni mon frère a irsiore ma joni mu debbo mo yuppuno da tuba ma ban wali da hore makko hande kan woni darade inna on bobi makko di bawo be yaaji naydi on ko ar mesi ko mi wari ko nju wallahi billahi tallahi mi sokay Mamoudou dawnyal wallahi min Maryam mi jombidiri e goddo me wondi ha Allah wadi en sedi a darike si les réseaux sociaux na be yimbe wonbe dabbude do vue na be yimbe wonbe dabbude do buzz na be holnidiri en a darike ben ukkike ma bay ka njofojo Allah ila bididi Allah I kunjunde interna ilima minyoto minyirabe ma kadi ko réseaux sociaux do no la indema ara daroda inna kunjun ko pittu wallahi mi sokete Garambari a inni a anda a ukkota ko akkone mabbe na ukkindi be tay no junkunta portable plainte terto do be na bada ansi ko an wallahi nene goto mama ga ko gatano yo ar daro ka réseaux sociaux na kunjun ko petasu andi sa halin jikku goddo gono ton exemple sa ataki do kefero monoto sa ataki do yeto be monoto c'est comme ça qu'on fait. Wallahi c'est odo nini sa kataki ko golle makko woni defandude do ni yimbe borjube ni yimbe yaltube affaire yani ibnu adama yagal yimbe jahiliya hande pullo burdo wembade burdo yadi murtude burdo wonde neddo bewdo neddo yani c'est même pas comment qualifier ko debbo pullo hande mi fotti do hande e video ji ne ko meda yide yimbe na afishindira yennindira wobbe kaka c'est-à-dire ko anon ko no wawi ton haalande goddo gonga jamais de la vie on haalana goddo gonga do wedi ma e jodi be c'est-à-dire ko non ko objectif ji mabbe din ko etagol ha gorko goto be convaincre gorko goto pet on be Europe do be yabe jodo be jokka bandiyagal 1.1000 tiré ko kambe équipe mabbe on kambe bari wayte ils sont les mêmes o équipe ji mabbe din non wow donc Mahmoud dali joni ko dum mumpa King Saliou mera ka débat voilà merci capote na ko nder hore mum taw min ko nawal adila réseaux sociaux ko nawal kad invite lan ka King Saliou mi ay mi anda King tu ngara halare ya inde makko de fiya no worbe ndo wa taw dayna wonde yakkan woni pour quelle raison c'est vas-y do no kala ko fala madu ya walli to mo porta plainte mo be fala on be ara madu be ya be c'est on tigin fala ete billet d'avion ngara tawana waldo be wada ko be fala kon c'est man tap mo via on on se ma so ngari on nawal halna yon ko mi hombo na ko yoton ko no feƴƴa ka réseaux sociaux do darto do wonno lando n'importe quoi on tigi ko billet d'avion on se ma teraga mais hollindira ga ka pays Maghreb ga voilà lang habbido lang ay o kan on warbe fialla ci Mamoudou explique taw d'ailleurs to jamanto do andude taw sai o ka fetti ka réseaux sociaux do ko nawal feti ha feti immi ari ka King Saliou do o invite lan kadi be noddi lan plus de 5 appels manqués mi do yiri ka jami mi tay appel téléphone no sonde bay mi jawi taw ka premier live ko mina bon a préféri hande en photo e live real tay wala choix o wadi erreur makko bur don jandude mi wadi live mi noddi mo ka live bango jabale arde so ardo don ko don nanene ko naneno ko
on ala on choix on mi wole ko mi falno ko wolde goddo ala on choix fala do e wolu fala do accu do fala do cricita fu fala do accu don sema be ko vi anno donc ça stayanka gorko ma don te fidèle de toi, tu es quelqu'un de bien ou bien ida dol ni da woni gorko tigir ka gorko do wonde don o yani gido horema ha goddo dérange ma ka wonda don gidi horema acca inugol kaarijo ankani koni anka goddo gido horema en yo on suma se foti la harato on suma te famo direto e ande ko mboni ombo kadna do mo kala no hollitade ko kanyum menen ko menen taw bondi dewgal amen gal taw si men ngari taw men sakiti ko do sakitede ko donc jama waddum ko hore mun taw voilà ay goto bonna do dewgal goddo do min e nawal me wondu goto mo ganda men seedi ay goto mo ganda ko bay me yalti ka réseaux sociaux mais c'est-à-dire tay on nana mar andu do non men seedi sina goddo anda tandu dum mais mi alne hunde wotere si bari white inni wonde man no wala yo affaire do himo yeso mo bawo yoti do way nawal buramo korompo buramo mimi tabla ngandi mo taw depuis lor taw fendo ko sokano do fi bengo makko no yaltini mo yaasi jetti mo be tay bo soki mo don yani tay ko toilette jo o lota toilette ji jande o nyande fi o nyaamu o sojja o wona tranquille ka der kasoto sinadu be bebi na mo bimbe kikide on way darade do wala o wonna mi honnu himo yeso mo bawo ko sedadi ko gorko mo jidira bari white burali on neddo sadadi bari white no yeso no bawo mimi halna yo nundo mimi fal no ka wolde tunwe parce que mi fala jokkude hakki yani ko jokki lankon mais bay o nati on séance donc mimi bisimo feti mi do feti buri mo mi saga nyangaro jawayno do mi halna ko nata no pi makko di tanu goddo debbo jombado anko fiyon jettata numéro on nada e der téléphone ma debbo jombado respectore ma de non ko ando do fi dewgal watta sigadi piji mo anda fi dewgal sikki dewgal nandi ko ka fer kele yaaje anati raydan faalira da yaltira no faalira da ko ben natata e institugol rewbe hedditi ben debbo goddo ko debbo hay debbo hay tay wona debbo goddo debbo ko debbo sina be ngoma selumo ko no natata yani rabbutugol vi makko ko honno wondirten ko honno mi bita relaction ma non foko bonki non ko sanani neddo bondo burali on bari white no mo yeso mo bawo mimi haale do simo do saga ngara mo gakadi mara o yeyo video do et puis mi dabbita bari white ne ha mi ya compte makko mi abono e makko mi etto ka hay mo live kadi mi jawa kadi mi halna mo ko nata no pi makko kadi simo feti mimi la feti buri mo goto wadali o polémique do buri bari white dane ayka interview ji makko est-ce que hala mo me ato est-ce que jamais j'étais appelé pour le cas ay sa noddali mo kan jinkun noddete mimbi do andi dum jinkun taw problème wadu tun ko noddete taw surtout mo anduma mo joti numéro ma o noddete o halna ma ko faala ma ko halangol mi nala nanay ko duwa ko mais ko faala ma ko halande mo halante dum no bari wat no joro justifie ta justifie o frère si inde mande wola kay piji gon ton ta justifie sa justifie ki hare kay da dedang ka woni der ton ka wadi hore ma der ton goto wadal ma der ton mais non mi alne mo ndo tere mi nami blogger jodi mi si da feti mi nami blogger jodi mi wolete non nami blogger jo mi labbite to no hami fotta e ma e live si mi jay mi tay ma e live taw ne mi halante ko na tay no pi madi ha ma ya kada e gidata dum mo bindirgo jidira bandigi ne on nganga halgo inde ande mi da dum no c'est formellement interdit et yo wonu kadi dernière fois mi jokkete gal hanta nyande mi compte ma mi jawa ka live ma mi halna ma ko na tay no pi madi mi nami on neddo de nami blogger jo voilà nami blogger jo de voilà dum won ko nata ka no pi makko kadi. Ok, Mahmoud, parce que selon ma warbe 2 secondes, selon ma o haray ko min warbe bonni dewgal hakkune mongal. Non. Est-ce que medi man no dudde mi innu ma selu be nguma ma mi woli hakkundeji mon ko addata do fitina. Parce que en fait, dandi ko anduma mi andi da jogiti la numéro ko nyande no dula lande do uksim billahi ko nyande mi andi da jogiti la numéro. Sina do ngari ha ande mi anda da jogiti la numéro. Men mi ko mena ba manga ka king. Oui. Voilà. Ok. Objectif on kandi ko taw jamao mais da bon t'inquiète pas ko hinata t'inquiète pas moi je vais descendre maintenant juste parce que les gens là ils m'ont demandé de témoigner que est-ce que c'est eux qui ont gâté notre foyer. Non, c'est pas eux. Ils ne peuvent même pas gâter mon foyer parce que moi ma vie d'abord c'est ma vie. Donc c'est Nawal qui a fait jusqu'à on est monté ici. Sinon moi j'allais même pas monter ici. J'allais même pas connaître qu'il y a mon débat dans ce panel là. Tu comprends ce que je veux dire donc
mais Barry White anadi hore maka do anaka natude mais alante dun non mi nami blogger jo mais sakataki mi wona blogger jo sabu mada antun kadi et puis simo et puis kala ando do Barry White yo natta mo message do simo feti ara mo feti mo holi mo jogiti mbudi mo holi mo jogiti responsabilité jo coupe biye makko mo wara maroko do mo walli to junku yo be aro habe men yida si men yidi si mo hoti yo minatu yite si mo hota yo minatu yite uksim billahi mi watta mo ay fus mais si mo hota yo minatu yite mo anda way mo tawilam pays maghreb naka an me don way waka an yo wadun ka hore makko taw a feti ha tippi ko ngal mangal maroko do en yidi enen dido sida hota yo minatu yite an a tippitata a Europe aduna na ferna maledi go lutti de be natama kama hotiro ya kamoto ya lanitro da gurna ma dangi pute jabere ka nder village mon to parce que ka neddo mo gaynta e fus ok no worbe alño atarde voilà moko blomako mais c'est pas grave objectif on no bay damari escrow we no attaque Mahmoud on capture jidi landi be transferante capture jidi si a feti ha nyande gore mi tay may live da walde indande ne meto to ha mi provoquer ta han tippa ko ngal mangal maroko do billa wala et puis mi eto toutes les moindres façons fi en yidu anye mi se yidi uksim billahi sida hotata sida yidi to ka yurda mi natu yite wallahi billahi mi holora go sori mi holora hay fu mais sida hota ka yurda to mi natu yite andalan mais en barki ke bato wangala anda fallait pas a jokke no be jidira bandi jine be ya do ko do burma mo jare ma no jokkirda no wadda do muma suka don han ko wadda ko wadi wona don hara nan gale wolugo on ba hundu ko ma kon fanka Mahmoud attaque Mahmoud dan mi gon mi mum pado nam Barry White no de no nawal be yota hakul ma bien sûr a hérité de wo Barry White no de ni ibo jogti numéro nawal jogti numéro makko ni kere pour quelle raison ngata oti wala mo gonka est-ce que fende won no don ko dewgal mom tay o no de no jungu wara ko halaji ara ni yonon de non ta si jungu no o fe tala me be wota dum yeso on la non ibo jogti numéro makko sab match jitum mais la siko ko sabu match gitung jakana match gi ko c'est-à-dire ko neddo bondo à jamais ça veut dire que so mo diri quoi be so mo diri nay on non taw na ko Barry White dare video go la république mo do c'est quelqu'un mi anda on to jodo de aduna la république mo ko on attité mo anyude fendo jonko fuddi do affaire on match gi mo yani mo contact blogger be bendo la plupart Zwanela. Be fo mabbe be andi no Barry White do ko non be yidiri no modo mo andi. Donc c'était woni mo feti mi ami nantande kadi hundu kanko e der live makko ma do ngi video makko ma do mi nana tumi mo wola indande o anda say menen do ko men gotu. Men do hay namen iwdi wotiri taw. Ko neddo jahiliya. Mille namen gotu. Voilà. Min beteke be ngo lotina lan toilette anno be go ma lotini ma toilette ji o lotini ma salle de bain ji c'est-à-dire awali ke n'importe quoi han hettodade sinano Allah wa tan hettodade do ni ko neddo mo anda o mi anda e qualifier tama quoi ko la metude ko innu gongol wo en fait na ko medo bonu dewgangal jaka hibe andi Barry White tigiri na goddo ko Barry White uksim billahi mi woni ta dum kadi fi bayda ko yoro panel do mi woni saga ngara mo do mi ala dum nata eno pi makko mi wulata goddo di voilà mi dabbitay mo non kadi mi dabbitay mo uksim billahi hanyande mi mo mi nabano mo demande si mi mo wadi live si na mi nabay demande so accepter la si mi jawi ara o nana nden nyanden uksim billahi parce que mi anne ko nata eno pi makko di hango kupa bieda be makko ngaro tawalando nano ku gomon sina Casablanca sa tawi lando billahi sida hotita mi natu yite a hotita ta ça c'est vrai on fait tarta Allahu akbar on fait tarta Barry White taw misiki bere ko yalla ta ko ala maroko do sakko ana so ade kadene mo ma yam kale makko inno mo yo aru sey mo live yo mo aru inde makko no joda ga na pay ko de kadi ko be babirabe makko bay kanko mo wadi makko faccande nde anda ko wada men ko men bem makko yo mo aru ga men mi hande mo ko na tay no pi makko
Bari waytani do me wada mo en même temps akune ngella ko en même temps me wattamo si ko nan des réseaux sociaux ko joda gol tout wola yani quelques mots seulement hara c'est fini à débarrasser ke mon frère ko don natuda anda winta mi la sifu de mataw depuis taw hara ay ware fufalen ko hundu ko ma mi la sifu de ma anda ko aneddo taw lotina do toilette ji combien de fois a sokama